Inselmilkom. Illum it-3-31 ta' Awwissu nilqakom għall-Quddiesa r-Rożarju immexxija minn Don Luis Farrugia li ġie ordinat saċerdot 16-il sena ilu. Fis-sinagoga ta' Kafarnaum, Ġesu b'seta' u qawwa ordina lill-ispirti l-ħżiena biex joħorġu minn raġel li kien maħkum bihom. Mulej, int biss kapaċi b'awtorità iġġib l-ordni u l-paċi f'ħajti. Nitolbok, rattab il-qlub qiebsa tagħna ħalli nkunu miftuħa għall-grazzja tiegħek. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kienu nitolbu l-mulej illum mod speċjali, nitolbu għal dawk il-persuni morda fl-isptarijiet, fid-djar tagħhom kif ukoll l-anzjani, biex il-mulej jkompli jagħtihom is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u jagħtihom ukoll il-fejqan li għandhom bżonn. Ħutiegħu narfu ħtijietna biex nitħiew tajjeb ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull mawla ħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek, watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-quddiem dak li hu tajjeb fina u tħarisunna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien ħuti m'għandix bżonn nikdbilkom, intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess bħallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas, tiġi fuqhom għall-arrieda l-qerda u ma jeħilsu b'xejn. Ħuti, intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-kollu li tid-dawl u li til-jum. Aħna maħniex u li til-lejl, anqas u li tid-lam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Għax Alla ma żilniex għall-għadab imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li mitalina sabiex sew jekk inkunu nisru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk farġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex,
li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. Profeta kbir qam fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnawm bert tal-Galilija u fjum is-sibt qatt jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed illi għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xitan imniġġes u qabad jgħajjat bleħenoli. X'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu widbu bi sħiħ u qallu iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu xeħħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor jgħidu dan xi klimu għax hu jordina b'seta' u qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xterdet ma' kullimkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristo. Wara li smajna li Ġesu mar Nażaret u niesu ma laqgħuhx, f'dan jum is-sibt Ġesu niżel Kafarnawm. Mar jitlob, mar jippriedka, mar iwassal it-tagħlim tiegħu. U n-nies baqgħu mistaġba għaliex raw is-seta tal-kelma tiegħu. Ġesu li jitkellem bis-seta. Hija din il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu illi tbiddel il-qlub tagħna. Il-kelma ta' Ġesu illi tħeġġiġna biex ninbidlu. Hekk naraw din il-ġrajja ta' dan ir-raġel bi spirtu ta' xitan imniġġes illi ried isemma leħnu u Ġesu jsiktu. Għax Ġesu ma jridx ikun popolari, Ġesu ma jridx illi il-mirakli li huwa jwettaq permezz ta' din il-kelma ikunu okkażjoni fejn in-nies ifittxuh jiġru warajh. Ġesu jrid illi jwettaq il-mirakli fi skiet. Ġesu li jrid il-kelma tiegħu tinżel fil-qalb tagħna u tbiddilna. Għalhekk isiktu lil dan l-ispirtu mniġġes. U dan Ġesu li jridna nersqu lejh biex imissilna l-qalb tagħna u biex aħna ninbidlu fih. Ġesu jwidbu bi sħiħ jgħidlu ħroġ minnu, iskot. U f'dan iskiet huwa l-mulej li jkellimna fil-qalb tagħna. Kemm il-darba l-mulej Ġesu fl-istorbju tal-ħajja tagħna li ngħixu fiha,
jipprova jkellimna. Jekk aħna ma neqfux u nisktu mhux biss esternament minn barra, fl-istorbju tal-ħajja tagħna, f'tant affarijiet li jkunu madwarna qegħdin ifixkluna, qegħdin jaljenawna, il-Mulej jridna nisktu fil-qfond tal-qalb tagħna biex hemmhekk huwa jkellimna. Hemmhekk huwa inissel fina il-fiduċja, il-ferħ, jagħtina l-okkażjoni biex aħna ninbidlu fih. Ġesu meta mar jgħallem lin-nies miġbura f'Kafarnawm, lil dan ir-raġel li kellu fih dan l-ispirtu mislu qalbu. Dan l-ispirtu ma setax jibqa' sieket, irid joħroġ minnu. Ma baqax bi kwietu. U n-nies baqgħu mistaġba li din il-qawwa tal-kelma t'Alla kapaċi tbiddel qlub tagħna. Kemm forsi aħna nkunu għaddejn mumenti jibsin, imtaqlin fil-ħajja tagħna minħabba l-problemi li nkunu għaddejn minnhom, minħabba ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. U forsi Ġesu jipprova jagħtina kelma ta' faraġ, kelma ta' kuraġġ, u aħna jisna nibqgħu qalbna jibsa, nibqgħu qalbna magħluq għalih. Kun forsi aħna nħossuna mtaqlin, u forsi nkunu qtajna qalbna illi l-Mulej jista' jeħlisna mit-toqol. Imma l-Mulej fi-skiet jagħtina kelma ta' kuraġġ. Il-Mulej fi-skiet jimla l-qalb tagħna bil-ferħ u jgħinna nirbħu kull ostaklu li nkunu għaddejjin minnu. Jena nirbħu kull dbatija li għaddejjin minna. Ek forsi f'okkażjonijiet li ek jiena kelli wkoll fl-isptar fejn tara nies qegħdin ibatu prombat irrassenjati. Jgħidulek nilqa' minn idejn il-Mulej id-dbatija illi għaddejjin minna. Nofru lil-Mulej id-dbatija tagħna għad-dbatija li hu bata fuq is-salib. Hekk il-Mulej li fl-okkażjoni ta' dbatija tagħna, fil-mumenti li nkunu għaddejjin minnhom, hekk jagħtina l-okkażjoni biex aħna nissaffew, nimmaturaw fil-fidi tagħna, niġġeddu fih. Il-qawwa tal-kelma t'Alla li ssaffina, li tnaddafna. Dan l-ispirtu mniġġes jista' jkun ħafna affarijiet fil-ħajja tagħna, jista' jkun il-mart tagħna, jista' jkunu id-dbatijiet tagħna, jistgħu jkunu problemi fil-familji tagħna. Illi bil-qawwa tal-kelma tiegħu Ġesu kapaċi ibiddilna, kapaċi jbiddlilna l-qalb tagħna, kapaċi jgħinna niġġeddu fih. U għalhekk jew llum nitolbu l-Mulej biex ikompli jimlina bil-qawwa tal-kelma tiegħu ħalli aħna fil-mumenti diffiċli mhux nitbedu minnu, anzi nersqu lejh, anzi nisimgħu il-kelma tiegħu, anzi ninġabru fit-talb, ħalli f'dawn il-mumenti tat-talb hekk fi-skiet f'dan id-dialogu tagħna mal-Mulej u jgħinna nqumu fuq saqajna, jgħinna niġġeddu fih u jgħinna nħarsu b'mod pożittiv anke dbatija li nkunu għaddejjin minnha, jgħinna nħarsu b'ottimizmu il-qudiem illi dak li għaddejjin minnu hija grazzja minn Alla biex aħna niġġeddu fih u nimmaturaw fil-fidi tagħna. Għax il-kelma t'Alla hija qawwija li kapaċi tibdel il-qlub tagħna. Jew issa nduru lejn il-Mulej Ġesu imsaħħin fil-fidi tagħna, il-Mulej jgħinna nissaffu mid-djufijiet tagħna, jgħinna niġġeddu fih. Sabiex l-insara jġeddu l-wedijiet tal-Magħmudija li ħelsithom il-qawwa tad-dlam u dawlithom bid-dija tal-Ispirtu s-Santu nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Sabiex fid-dinja jkun hawn nies kapaċi jagħtu lill-oħrajn is-serenità
u l-ferħ tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda, għal dawk li qegħdin ibatu fis-saħħa tagħhom, għal dawk li qed isibuha diffiċli biex jaċċettaw ir-realtà li huma qegħdin jgħixu, biex int mulej tkun il-faraġ u s-sosten tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk il-popli fl-Afganistan li qegħdin ibatu minħabba l-persekuzzjoni, minħabba tbatija, minħabba terrorizmu, biex int mulej tagħtihom il-paċi f'qalbhom, tagħtihom is-serenità, tgħinhom ikunu ħaġa waħda miegħek biex din id-tbatija tgħinhom ikomplu jingħaqdu flimkien bħala poplu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżies mejtin tagħna u għal dawk kollha li qegħdin fl-aħħar nifsijiet, fl-aħħar momenti tal-ħajja tagħhom biex inti mulej tagħtihom mewta qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla isma' t-talb ta' dawk li qegħdin qiegħdu l-fiduċja tagħhom kollha fik, ħarishom mill-ħażin, żommhom dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġjiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Narfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis, tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija.
Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxarbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u raddulek ħajra x'jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li tjgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-serq tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Li Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif ried minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Jien aħna li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfalix tidħol taħt is-saf tiegħi li jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwina mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek futna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. imbierku lill-mulej nraddu Raddu ħajr ħajr lill-Alla.
Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, sma tal-tana, eħlisejna u jaqaf mana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. Oġu sitijej aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Konsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ikda fl-ard. ħabżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil menuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna, għalik isma talb tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. Ħaġu sutijie jaħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwiħ kolla, speċjal minn dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ikda fl-ard. Ħabżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil menuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيرك أنت فص النساء وبيرك الفرات الجفتية يجسوم Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيريتو السانتو Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. ماريا سانتيسما قولي اللي انت يومنا عليك اسمها التالتانا جيسو اللي تويلت علينا وري تكون بنيدم بحالنا واجو ستية يغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة اللي يروح كلها سبيشالمنت الدوك لكتر لاندوم زون تالهنينا تيك كونسيدراو في التيلة مستيريو تدبطية وتسيدنا جيسو كريستو كين كورونات بالشوك السيرنا اللي انتي في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تريتند كيف السماء يقدر في الارض Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħa għalina u l-ddaħħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بيركا انت فص النساء ومبيرك الفرات الجفتية يجسو Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسير للابن وللسبيريتو السانتو Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santisma, uri li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw fir-raba misterju tad-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw fil-ħames misterju tad-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija għal-mulej miegħek,
بركة أنت فص النساء ومبارك الفرات الجفتية جسو. Qaddisa Marija u Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. سلام عليك ماريا بالجراتس مملية المليميات بركة أنت فص النساء ومبارك الفرات الجفتية جسو. Qaddisa Marija u Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. سلام عليك ماريا بالجراتس مملية المليميات بركة أنت فص النساء ومبارك الفرات الجفتية جسو. Qaddisa Marija u Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. سلام عليك ماريا بالجراتس مملية المليميات بركة أنت فص النساء ومبارك الفرات الجفتية جسو. Qaddisa Marija u Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Maria Santissima وريلنتي يومنا ليك اسمها الطلبتانا جسوت ولت علينا رتكوم ندم بحالنا وجسوتية يغفر لنا ذنوبيتنا هلسنا من نار الانفرن والجنة للوح كل الأكتر داوك لاندوم زون تهنينا تيك. سليم عليك سلطانا أم تهنينا هيا هلوة وتامتانا. سليم عليك ليلك نايت ولشهنا طرفناتي ولتيفا ليلك نتنيد وأهنا لنبكو ونلف وفدان الويت تدموخ اعمل افوكاتاتانا دولينا دوكلاينين تيك تلهنينا ورينا وردان التروفنامنت الجسو فرتين بيرك تلجفتيك وهنينا اوبيا وهلوة فيرجني ماريا. سكونت الانتنسيوني تالبابا مسيرنا اللي انت في السماوية يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون تريتند كيف السماء هيك في الارض. ħabżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħa ti għalina u l-addaħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni Amen. سلام عليك ماريا بالجراتس مملية المليميك بركة انت فص النساء ومبارك الفرات الجفتية جسوم. Qaddisa Marija u Alla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. أتيهم ولي المستريح تديم الدول تديم يدليلهم يستريحوا في الباتشي. آمين. مولي هنينا Mulej ħniena, كريستو هنينا Kristu ħniena, مولي هنينا Mulej ħniena, كريستو اسمانا Kristu smana, كريستو القتل بتاعنا Kristu il-qattal btana, مسيرة ترنالا ħenna lina, ابن الله لفديت الدنيا ħenna lina, سبيرتو قديس الله ħenna lina, ترينيتا قديسة الله ويهت ħenna lina, إماتسا ماريا itlab għalina, إماتسا الله itlab għalina, إماتسا شبا تشبيبيت itlab għalina, أم تكريستو itlab għalina, أم الكنيسيا itlab għalina, أم تالهنينا itlab għalina, أم تالغراتسيا تالا itlab għalina, أم مشبا itlab għalina, أم التامة itlab għalina, أم لزيت صافية itlab għalina, أم لزيت نظيفة itlab għalina, أم بلاتبا itlab għalina, أم لتستحق المحبة itlab għalina, أم تلاجب itlab għalina, أم تالبرير الطيب itlab għalina, أم تمين هلقنا itlab għalina, أم تمين سلفانا itlab għalina, شابة كل قائل itlab għalina, شابة لتستحق كل قيمة itlab għalina, شابة لتستحق كل فهرية itlab għalina, شابة كلك ستة itlab għalina, شابة كلك هنينة itlab għalina, شابة دايما مربوطة مالا itlab għalina, مرات القدسية itlab għalina, ترون تاليرف itlab għalina, بدو تالفرحتانا itlab għalina, أمارة السبيرتو السانتو itlab għalina, أمارة كل غراتسيا itlab għalina, أمارة كل تيبة itlab għalina, وردة مستيكا itlab għalina, توري دافيد itlab għalina, توري لافوريو itlab għalina, دار الديب itlab għalina, أركة الربطة الجديدة itlab għalina, بيب السما itlab għalina, كوبا تفلودو itlab għalina, صحة المرضى itlab għalina, كان المدنبين itlab għalina, فراش المنكتين itlab għalina, فراش الميغرانتي itlab għalina, عينونا الإنسارة itlab għalina, سلطانة الأنجلي itlab għalina, سلطانة البطريركي itlab għalina, سلطانة البروفيتي itlab għalina, سلطانة الأبوستلي itlab għalina,
Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġini, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. tlab għalina qaddisa Malla, Biex xkun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li nkawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u l-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kun meħlusin mid-dwejja ta' issa u nkawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba l San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirit ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel ġust. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santisma, imbierek għal-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.